Abakunzi bacu rero ba KN Radio aka kanya turi hano mu mujyi wa Kigali rwagati ahazwi nko kwa Makuza Peace Plaza, niho ubu ngubu duherereye. Murimo murabona amashusho y'abaturage benshi cyane, murabona ko ari abaturage benshi. Rero impamvu twise tubagezaho iyi nkuru ikubagaho nuko nyine hano mu mujyi wa Kigali hano rwagati hano kuri iyi nyubako umwana wavutse mu 2002 yarahagaze kuri inyubako maze ava hejuru y'inyubako yikubita hasi ahita abura ubuzima. Ni inkuru yababaje cyane abagiye batandukanye bose bayibonye, namwe murimo murabibona, kandi ni inkuru yabaye ahagana saa 9:30 z'amanywa zo kuri uyu wa gatatu tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'2025. Amakuru rero yibanze agera kuri KN Radio twabashije kuba twamenya nuko uyu musore yasize yanditse urwandiko rwa nyuma rukaba rwamaze gushyikirizwa polisi y'u Rwanda iri gukurikirana iby'iki kibazo kugira ngo nyine baze kuza kumenya icyaba cyatumye uyu musore wavutse mu mwaka w'2002 afata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima. Rero bamwe mu baturage bageze ahabereye ibi bavuga ko bishoboka ko icyaba cyamuteye kwiyambura ubuzima gishobora kuba gifitanye isano n'umubano w'abakundanye. Ubwo urumva ko nyine wenda yakundanaga n'umukobwa bikarangira amwanze. Nibyo rero birimo biragenda bivugwa n'abaturage, natwe ntabwo turabyemeza neza kuko nyine nta makuru yemewe n'inzego zibishinzwe aragaragaza impamvu nyayo y'iki gikorwa kibabaje kibereye hano muri uyu mujyi wa Kigali. Inzego z'umutekano hamwe n'izo kwa muganga bahise bahagera kugira ngo bakore iperereza ndetse n'indi myiteguro yose ikenewe. Polisi kandi irasaba abaturage gukomeza gutanga amakuru yose yafasha mu gukurikirana iki kibazo ndetse no kwitabira ufasha bwo mu buzima bwo mu mutwe igihe cyose bahuye n'ibibazo bikomeye nk'icyo uyu mwana w'umusore yahuye nacyo. Reka rero twebwe dusoreze hano, dukomeze tubakurikiranire iyi nkuru maze kubera hano kwa Makuza Peace Plaza. Nituhagira byinshi tumenya ku cyaba cyatumye uyu mwana yiyambura ubuzima turaza kubigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mukomeze kugira ibihe byiza, amakuru yacu nakagaruka. Imana ikomeze ibane namwe.